E rere ana nā pātai maha e pāna ki te manatū hou ara te Māori Land Service. No te rā nei tūai te hui whakamōhio ki te Wairarapa, ko te whāinga matua he wānanga i te hanga o te manatū, me tāna aro ki te whakatāwharau i ngā whenua Māori hei pāinga mō ngā uri whakatupu. Kaya eruere rerekura nā tai pito pito. E wakawiti kōrero ana e nei kaipupuri whenua Māori mō te ratunga whenua Māori kua tonoa nei e te minita wakawanake Māori. Ei tā te tumu waka aere mō te anga o te ratunga au, ko te pātai nui ke ngā ngutu, me pē ea rātau e mau ai ki o rātau whenua. Ko te mea ka noho tuatahi roti i o rātau whakaaro, ko te pupuru i te whenua, kaha tonu te hia o te iwi, kia noho tonu te whenua i roti i o rātau ringaringa. Tui atu ki tērā, e take tino uaua te tuāporo o ngā whenua Māori. We've succeeded to our Māori, to our mother's lands, and right at the very beginning there were a number of complications that we had to go to successfully succeed to her. Because we're a large family, there was the likelihood of her shares being fragmented. Ko te hia o ngā whānau mo te tuku whenua ki ngā uri whakatupu, kaha tonu te hia kia whakamāmahia tērā te mahi tuku whenua ki o rātau tamariki me o rātau mokopuna. Ki roto o tēnei wānanga e nui ngā pātai, ai tā te te o ngā uri no kōnei, kei a waitamana waka aere o ngā whenua, ko ngā kaitaraiti, ko ngā uri rānei. One of the biggest problems that we're facing as Māori landowners is who has the most legal right and authority over our whenua when it comes to decision making. We trustees are making decisions without the beneficiaries and owners' knowledge. Te a ua nei, e ngākau nui ana ngā pukenga o ngā kaimai no ngā kōti whenua Māori ai tautoko i te ratunga whenua Māori. Ko ngā kaimahi roti te kōti whenua Māori, he nui tonu rātau kua mahi mo te kōti mo te takautau, mo te rua takautau. Kai a rātau te nui o te kōrero. They are trained experts in the work that they do. What I like about them is that, they've engaged very well with us, and I suppose if you build that relationship with them, it sort of makes it easier for you to be able to go to them and to source information. Nō reira, koe nei te wānanga tua ngauru, a e te kaumā toru kei te toe. Waka pā atu ki te puni kōkiri mō ngā rā ka tū awa wānanga ki tō roe. Iruere rerekura, te karere.